پشتی نزیکی نه ساڵان ژی عێریشا کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش لەسەر شنگالێ تێچا ڤەڕێکردن سبەهی پێنجشەمبووی پەرلەمانی ئەڵمانیا کۆمکوژیا داعشی لە دژی ئێزدیان لە عێراقی و لە سووریا ئەنجامدای وەک جەنۆساید بدە ناسکرد. ئەگەر ئەو بڕیار هات پەسەندکردن ئەڵمانیا دێ بکەوە لیستە وڵاتên dinên وەکا پورتوگالê بەلجیکا فەرەنسا هۆڵەندا ئەرمەنستانی کەنەدا ئەمریکا ئوسترالیا و کۆمسیۆنا یەکێتیە ئەوروپی و چەند سازیên نێفنەتەوەیی یان نەتەوەین ئیگرتیژی هەلبەت بەری هەرتشی ئەو دێ بە ئاسانکاریە گرنگ ji êş û derdê ku êzdî û şingalî jî bi taybet têra derbas dibin. Bendên vê bernivîsa biryara Parlemanê Almanî çine bi mera Dr. İrfan Ortaç serokê Encûmena Navendiya Êzdiyan ku li Almanya ku niha ji Berlînê rastexwe bi meraya dem baş em supasiya te dikin ji bo demê te me dixwast bi kurtî em bizanin kanê vê biryarî çi têda ye. Dem baş kekê min gelek spas û ev pirsek ket destê me jî kek dexil cenabê te behsa çend dewleta kir got ev genosîd qebûl kirine rastî jî wextê reşnivîsa vê genosîda Almanya û ya dewletê di mirovînê berhev gelekî cuda ye. Yek jî ji ber got me daxwaz kir û em ser jî ketin got ev qebûlkirina genosîdê bibe qebûlkirinek siyasî û bibe hesasê avakirina şingal da ku insanê me vegerin wê dê. 20 nokta têde ne? Ji wa 20 nokta 4 nokta ji bo rêzdarî û qebûlkirinê û rêzdariyê tiştê ku serê êzîdiya hatin û 16 noktê de jî ji bo daxwazê ku ji hikûmetê tên xwestin ev in. Ew noktê têde gelek noktê me gelek daxwazê me têde ku hatine cihê ku bên cihkirin noktan jî têde ne rastî ne bi dilê me bûn û em li dijî derketin û me hewl daxwe jî got nekevin nav bes mixabin welatê demokratî de wekî mesela nokta 70 da rastî jî wê de gelekî bandora xwe berdan ser zarokê dest ku ji Daeş şê bûyîn aliyê tecawuzê de hatine kirin دوێ de xwestin ser me êzîdiya ferz bikin got wan êzîdî qebûl bikin em li dijî derketin û em bi ser jî ketin got دوێ de ew zarok li gora qanûnên Îraqê û li welatên İslamê de nikarin bibin êzîdî yek û li gora dînê me jî nikarin bibin êzîdî. Bes aliyê dijî de dîsa jî ji bo wan partiya keska li ser ferz ser me ferz kirin û ser partiyê de ferz kirin ku ew şêwirmendê xwe ew êgo şîreta li wan dikin partiya keska da دوێ de ew kirin xeta sor ku vê mesela va zaroka bikin mijarê tiştî bûn belê kerem kir. Dr. İrfan em dizanin ev pirsa berî niha jî hatiye baskirin êzdî jî û civaka ewliya êzdiya bilin ev weka pirseka civakî daniye yanî biryara malbatiye ka çi li wan zaroka bikin. Belê ez diyara li derhênanê hevkar dibêjin ku Dr. İrfan vîdyoyawî yan peywendiyat bi wê rahatiya qutkirina sîvîdarin sîvîdarin vegerte ve Dr. İrfan em bawer dikin ku sibahî yani hûn bawer dikin çaverê dikin ku sibahî ew bernivîsa biryarî ji Parlemanê Almanî bê pesendkirin. Eger hat pesendkirin wê pêrgirtinên Almanya berpirsyaretiya Almanya li hember êzdiyan wê çi be wê kare çiş êzdiyan re bike. Sîvîdarim peywendiya me baş be bitera. Dr. İrfan. Başa gelek başa gelek spas. Yani دوێ de ji xwe me gotiya yani qarara got bêdan qararek siyasî qararek hemeliya. Yani 14 noktê wê de me daxwazkirina yek avakirina şingala yek çêkirina centrum ga dokumentasyonê ya sê avakirina profesor bêşekî ji zangoyê de got ser êzîdiya bên avakirin yani ev tiştê me hesas û çar avakirina mehkemakê got Daeş بدل محکمه ناونتوی دا بدل محکمه هکا محکمه ناونتوی چه نبی آلمانیا مافی وی هیا گو یکی تبلی بی سوجی بوبه گو محکمه جنوسید در حقاوی باکی یعنی ما گوتیا گلک نقطه گو ام دخوازن وجبو آواکرنی وجبو آشتی پرومت دا مپیکانی نا او نقطه اگده نقطه سه نقطه پروژابون خوده گرا یعنی خوده زانه گو هنجوان جبو پروژه خوا زخت لسر پارتیا کسکا کرن
داكو قاربن بروجي خو بيك بين بس وكيد دا مسألة سياسية دا حمون نقطة ما جبوا ملته ما بكاربي ما كرنا وي قرار والصبا ام صدي يعني باوريك مظن هي والصبا قرار بدان يعني چند جي ازدياج شنغاليا را اف بريار وي جرينج با اگر هات پسند کرین بباورياتا کو تدزاني صدان هزار جوانا نهاد كامبان دنا ودروشه قال كي خراب دنا ما هي حساسي ومواقم بافالا المان ببي اليكار بو جو وارن ازيديان ابابكي از بيجم جبويكي قبول كرنا قراري جبو حمو ازيديا تايبت جبو شنغاليا ايجلكي حساس بي جبرويكي دو صبا صحه الشارع بوزارة ابا كرنرا موعد هيا كو بيشتي قرار محكم يا قرار برلمان فدرالي وامي تشاوا بكن حمل امل سربي خبر بدا ويتشعب بعد تشتكي براكتيك وبتشبع يعني المان ويدسي بكن باليكاريا حكومه عراقي ويتشاوا كاربا اليكاريا بكان اكيد بحكومه شينابي يعني دوردا حكومتها بغدا وحكومتها هولر وحشير شنغال اجدح حشير شنغال قد فاقق وكرنا يك كو بهافرا ولاتي خو آوا بكن امجي اموكا نابندا شيرمندية ازيني الالمانيا امي جبوا حشيرة ببن اليكار جو آوا كرن بدستي ازيديا وباليكاريا هرسي حكومتها بيتشكرن حكومتها بغدا حكومتها هولر والبرليني بله دكتور إرفان أورتاش سروكي أنجمنا نافنديا إزديان لألمانيا الجبرنيني بمرابو أم قلكي سباسيادت كنو أم لبندين الصباحي أم برياري بزانن كابريار وورا بسند كرنيا نجبو أم بتر شروع فكرنا لسر في بريارا كل ألمانيا تبحث كنو برلماني برادر لسر جنوسايد إزديان قلكي سباس دكتور